ole clear tu te chibele vek ule thuchuma chuan hei kan hriat angin nimin tlai lama te tualthattu anin puan thu te kan hria tikhan in thunei tu te ran chui chho meka midang inham hnuian omem ti te pokha an en chho meka ni chuanin Mualthuam VC te le All NGO te khan thu chuan ron naya press release an ron naya hei kan chiar zui ngalanga August ni thum sa ni somni paruk thotan ni zana bo ramdin pui kumsom panga pu lelom pui fanu Mualthuam khua rong taka thattu te deng ming thanga kumsom ni pu ti sil ramdin a fapa le lal nei ki ma kumsom thum pali pi ro sang le ni pasal te man chu an ni ta hi lom om kan ti hle a heti nga rong taka tualthattu te hi kan dem tak zet ani no pangpoi soilo rong taka thattu kan tual chhunga anom hi apoi kan ti in za thla kan ti hle bok tualthattu zon chhuna konga malatu Mizoram Police abik takin lunglei Police a Special Investigation Team SIT tele Forensic Science Laboratory FSL te thorim na le in pek na alom thu kan soya malak na chaktaka akal theina tur thlop tlat tu kan sarkar chunga po lom thu kan soi bokani aron ti heta hinan soi bel zeu ta ila lunglei Special Investigation Team ten Police te an fakom khop mayan thluk that zia te Police sathlia an ni lo zia te aron lang chiang ani bi pui tang khan dem na sata khau mana ramdin pui thattu chui chua konga Mualthuam khotlang mi pui te in pek na le a chulanga Police te thataka kan tho pui na alom thu kan soi takzat zeta heti lai hian khotlang mi pui te dem zong le Police lam tho pui thalo anga social media lama phau chuak du kan nom ero poi kan tia poi khoi tu zon chua ani thuai theina tura khotlang mi pui ten Police te thai ang to ka kan pui zia chu Police lam hi a hre chiang tu te an ni ngai kan ring he tual thina rap thlak taka poi khoi tu te hi thu nei tu ten an phu ang ngei hrem na na theiang ber pe ngei se ti hi kan du dan ania tualthattu hriat chu ani hnuwa khotlang hruai tu tengen na za thiama tun thlenga boruak thalo dang kan tong lo hi alom om kan tia khotlang mi pui te chunga kan lom tak zet ani poi khoi tu te berman chua an ni ta ka chuan an phu tok hrem na pek an ni ngei do na tualthattu te chung ko chunga ero apong por zong le an chung ko rikrap zonga khosalo turin kanin ngen bokani he kan chiat to na chana bin khongaya bin leina tu zoram dung le wang le zoram po na zofa om zong te chunga lom thu kan soya chiat tok chung te ta na thei to pa tong trai chun zom zel tur po in kan be sei chawani ramdin puin akal san tak chung ko le then rual tha he thina in atina zong te pathian thamuan na le ompuina changse kan du tak zet ani tinaron soya an puitlin ziaron lang te poti thai ome he laya aron soi te pe hi chu poimo khop mai tam takin zone an nei kha nia engtin nge tualthattu chung te kha engtin nge anin te kha chu ti kha ti aron soi buan te kha tam takan oma amaro chu khotlang nu le pa ten puitlin khop maya poi khoi tu te berman chua an ni ta ka chuan an phu to khrem na pek an ni ngei do na tualthattu te chung kwa ero an chunga pong por zong le an chung kwa rikrap zonga khosalo turin mi pui te kanin ngen bokani an ron ti hianin buaina mo engemaw om theila ka khan ti hian thun ron chuang hal mak maya ti thang reng khop maya hei poimo khop maya engemaw hian mi pui te han ri khut te han chim hukang chi te heng hi thleng du em mai ni chon tu tuma Mualthuam VC te le All NGO te Thuchhuah hi ti khan kan hretlang tura po ngai ta ila Police lampang te an fakom khop maya engangin man lak zel don kan ho tu te hian la phu tok hrem na pe kan ni ngei don ani haron ti lai hi ramdin pui din ni tharau po ti kha chuanin ha dam takin mo pa ang chunga ha chol thei tura po ngai to ila lelama chuanin kan han vuivia wan va han chui chuak har em te kan han ti longa ma se hun taka kan Police te an ron chele thin ani ti kha atakin kan hmu ni chuanin sub headquarters oi me lunglei hian in Thuchhuah an ron siam ve a hei hi hanen zui shim ta ila OMS sub headquarters lunglei chuan ramdin pui kum som panga Mualthuam tual thina chungchanga Thuchhuah siamin Mizoram Police abik takin lunglei Police Special Investigation Team SIT te chunga an lom thu tar langin hun kalta po lunglei Police te
misual hu chui konga an fak om thin takzet ani anti charam din pui tual thina chungchanga me Mualthuam North Branch me vanwa group huai tu tele member te malak na chuan om anti thu tar langin me sub headquarters lunglei chuan poi khoi tu chuina police te thei to pa an tho puina po alu in khotual boruak hre om tak hnuaia khotlang ta na ke an pen na alu kan ti he van duana thleng chhana an tlom ngai na le thorim na haro puin khotlang in hun harasa tak le nu naw thlabar te muan an ngai huna hruai tu le member te anin chi eng hian me mai ni lo mi zo mel ati moi ti in an chuan takzet thu an ta lang aron tia di khop moi hi Mualthuam no ta khotlang ho tu te khotlang du le pa ni an tlina ti hian in nu naw thlabar te zanan mu thei lo te po ring chu khating thleng khanin duty in an lo tleiwar zak zaka anti tha em mai ne chuanin helaya ron suyang hian tam takin mo khotlang mi puite hian in ngatinge an va support lo angreng ve ti aron soi sel nang te khang te pokha omle nuk maya ama ro chu thil kan thre chiang lo mani chon soi bong lo wila mo khotlang mi puite po khan ril ru na ve thei ani heta alanga ron phaulan vak chi ni lo tran puina tam tak kha an lo nei ve thawani ti kha he anon soi chuak mial maya poni second police te lunglei lampang kan hotu te an fak om khop maya choi moen phuni me sub headquarters lunglei chuan charam din pui hliam na tak tuara rong taka anun na lak sak ani hi an leina takzet ti ta langin tualthattu te hi kandem takzet zet ani heti anga tual thinarap thak tak kan khotuala athleng ta fole me che om dem le chaklo zok te ta na kan khotlang aral muang tok talo nia lang hi apoi kan ti hle ani he tual thinarap thak taka boi khoi tu te hi thu nei tu ten an phu ange hrem na penge se ti hi kan du dan ani heti ang thil rap thak tak kan nam le Christian kan di na thlenga min ti thang tlom tu hi thleng non to lo se kan du tak meu ani han ti non ti boka adi kho mai Christian ram Christian kan i in ti te ti atan chuanin mo bon ma ani zeblo chuanin rap thak khop maya heti ang thil ang deuh tiang mo tual thana han ti te heti ang neu te chu Mizoram chhunga te alo thleng ve photo amaro chu tun tum thil thleng seta hi chon zep thu cheng lowa dikhanin Instagram te status neu te mo khati ang khop khanin poi khoi tu te po khan lo konfi ang reng phian boxia adang dai khop maya halelama kan pui to zia kan ti don ngani kan bon to zia te takina langani te po ti thei ome mo Christian ram lawa thleng tura kan da thin te kan rama po hian a thleng tam chho khop maya heti ang thil lo po hi ni sual na rang heta pathian thu zong pon han chui ta ila mo bible hununu ka thleng tur hrilok na tam tak ang chi po hi Mizoram po hian a thleng ve reng to ni thleng thei lo tak khilo om bik to lawani ti te pon soila kan soi sualom lowe ama ro chu mi achon pathian mi te in ral rin te in pe ero ahunani ti kan hri tangai ni charam din pui kalsan tak chhung kwa le leina ba ka he thina in atua Mualthuam North khotlang mi pui te pathian in thamuanin om pui se ti chu an tong try na ani thu me sub headquarters lunglei chuan an ta langbok aron ti bok an rilru pui tlinga nia din ni chhungte anu le pa te ponia unau te poni hun rei tak mo an hriat chak takakha anni changponi lo zorom mi pui tam takina kan hriat cha kan mut thei lo chan lian takaka hei ti hianin an solve chhome ka chiang zokin kan hre chhozel tura po ngai ta ila pathianin hagal santa ka chhungte zong thamuanin om pui mol se ti hi kan dil pui tak se tani